Hakamit sing ba ka khnai tarik unaila aja busan ka penkendit thrat yagi breu hakatany umpling lumding met hadin bakala don ka jing bethai ka baklain bor bha kani ka aja hakpo sipau baje menmit hadu bau SP ka iskasir ru ora akhir kerki ban lej eksamin yak ai ka blaja la suba bagani ka jing bethai kala bandai na tendong syat nek LPG salinda handai ompala ban pentikna namar baki pulit kirang eksamin bhai kani jingjia usipai BSF ba mensawa tip keteng kemusandip kumar kalba awai patla tip keteng kemu Shubham Cheran Momin kini baro angut kisa haga yeng wai hakte kijaka baro angut la penkit cha BSF hospital umpling campus nei nama bla khamjul lara no shani crims laya thu ba ka jinglong jingman jong sipai BSF ka khambiang kalba ya wai la penkit no syak ko hati ban phasma khamha katrayeng kaya thu ba hakilat patai kebo baga yo asngew ya kajing patai karba kadang pej TV ka ong ba kajing patai kalong ba klain bat jurba hadu ba kajing khangyit baro kayeng kira paitlun kaya thu ba katkum kajing thu kalok uniu BSF ba mensaw unang mut ban lej ban phira ya kibreu marjan hadin ba grami kajing sma kas na kayeng jong u handai kami no kajing patai syua ba un pentip syagibreu hakani kijing betai kakandro kayeng ding kwadon hajan kete kayeng kira julor दीदी ये शुभम ने क्या काम करता है ये? पहले तो एयरटेल में था, अभी रिसेंटली उसने कहा था कि होम केयर में रिसेंटली बताया होम केयर अच्छा नहीं ये तो अच्छा